Šta to radiš? Šta radi? Pa čekićem bonus. Svakog utorka čekate bonus. Meridian Bet. Nalazimo se na FNC 24 u Aveni Zagreb, sa mnom je dobro poznato ime regionalnoj sceni Miran Fabijan, Slo Roki. Pozdrav Mirane, drago mi je da te vidim ovako nasmejanog i vedro kao i uvek. Evo, zdravo svi pratitelji i gledajte Triangel TV-a, Slo Roki vas voli i vi volite njega. Ne boriš se večeras, da li sada osjećaš onako malo onu tenziju u stomaku kada vidiš ovaj kavez, kada vidiš arenu, kada vidiš rasvetu? Osjećam jaku tenziju, uzbuđen sam, mislim da nisam nikad bio toliko uzbuđen, imamo Trojanci 2 borbe za titulu, ovaj Vidak se bori sa Aleksićem za Slo Roki, gospođa od Stoleta me cijeli dan proziva, znači ona veruje u svoju pobjedu, ja verujem u našu, tako da ja mislim da smo najuzbuđeniji u dvorani, ja i ona. Znači, stvarno, moja prognoza da je Ivan puno kompletniji borac od mene, da se odlično nalazi na parteru, da ima volumen udarca, ima bolju kondiciju od mene. Mislim da će biti to jednosmjerna borba u kojom će Ivan izdominirati. Jedina Stoletova šansa je da pogodi neki udarac na pola distanci i da pobjedi sa nokautom, ali ako se to ne desi u prvi rundi, dragi moji Srbi, moji voljeni Srbi, bit će plakanja u Beogradu i bit će sreće u Puli. Generalno zanimljiv meč. Zanimljiv meč ako Ivan pobjedi. Ako Ivan ne pobjedi, bit će vrlo užasan meč. Ali ja sam siguran da će Ivan pobjediti. Stvarno vam kažem, to je sad moja prognoza. Gazen je Stoleta od prve do posljednje minute. Prvu rundu Beograd još prati, drugu rundu gasi se televizorju, onda se opet upale pošto gledamo novog šampiona i volite svi za Srbi baš gotivi u sportiste. Srbi sad ne volju Ivana, ali kad Ivan pobjedi svi će mu ploskat, svi će ga voliti, on doći u Beograd kao heroj, kao Napoleon će doći u Beograd, kao Napoleon u Pariz. Znači kad se sljedeći put borimo u Beogradu, dobit će kao Napoleon u Parizu primljen Ivan. Ramos također ima tešku borbu, bavi se protiv Batinića, šta misliš o tom duelu? Teška borba za Batinića, pogotovo. Batinić će se prvi put susretiti sa momkom koji je puno bolji od njega u hrvanju. Znači, Ramosu još niko nije ubranio takedown. Ne na treningu, ne u borbi. I ne znamo kako će podnijeti Batinić da će svaki put završiti na guzice. To je sa psihološkog pogleda vrlo teško i mislim da ćemo tu pobijediti meč i da ćemo uzeti 3 runde, onda ćemo preživjeti 2, imamo 3-2 i šampionski pas ide prvo u Kubu, ne prvo ide u Pulu, pa onda ga nosi u Kubu, pošto ide na odmor u Kubu. Ali prvo Pula. Prvo Pula. Prvo Slo Rokija da vode svi na večeru, a onda može I zaslužio se. A Vitasvić će imati turu po Srbiji, da Srbi barem jednom vide u FNC pojas. I onda idemo, ova ide u Kubu, ova neće u Srbiju, pošto ga čekaju u Kubi. Žgela Ilić, šta misliš o toj borbi? Žgela Ilić, znači Žgela teško zaleden je Ilića, znači Ilić teško nokautiran, završetak karijere, plakanje, srce, treće, ne. Sad ozbiljno idemo sa to. Taj meč je mislim da je Žgela bolji u svim segmentima osim sa high kickom. Ako Ilke ne pogodi high kicka, nema šanse. I mislim da je toliko pametan sad Žgela da je video mene, da je promijenio to, odmah će ludo navaliti na njega. Kad ga stisne jednom uz kavez će ga tamo i završiti. Vidak Aleksić, finale druge sezone Fona, odlučujuća borba, tim Roki, tim Joker. Šta misliš o tom meču? Mislim da je, pričao sam sa Aleksićem, pričao sam sa Vidakom. Ja kao Slo Roki, mi smo s pobjedili.
mi smo pobijedili 10-8, Slow Rocky se pokazao kao bolji pedagog, kao bolji trener, kao bolji igrač MMA igre, pošto je pobjedio Jokera. Sad je na timovima, znači na Aleksićevom timu i na timu od Vidaka da pripreme borca da pokaže ko je bolji borac. Iskreno verujem u Nemanju, verujem u Grindhouse, mislim da je to najbolji moguć kamp u Europi i mislim da su spremili Vidaku taktiku, znam koja je taktika i mislim da su Vidaku spremili taktiku da će iznakaziti Aleksića. Ali opet vam kažem, Aleksić je vrlo, vrlo dobar borac koji se vrlo dobro snalazi u svim situacijama, meni vrlo drag i tako da prvo najveća želja mi je da svi danas ovih 6 momaka koji sam prozio ide u pješke kući. Kad on ide u pješke kući, mi smo svi pobjedili. A daj Bože da Ivan i Ramos neseta pojas u Pulu i da Vidak odnesi pobjedu Fona. A što se tiče Fona, Slow Rocky je pobjedio Ilketa drugi put. To je to. Jedino što je bolji Ilke od mene je u fudbalu. To mu dam, evo, gledaj, tamo je bolje od fudbalu i to je to. A drugo gazim svugdje. Ti Ilke Minhe, nekako se spominje da bi to mogla da bude vaša potencijalna destinacija, 7. februar, velika arena. Meni je to ok, nešto je pominjao da ide u 84 za titulu, ja to neću skidat, mi znamo gdje ćemo se naći. Kad sam imao 90 kila, bacilo ga je po kavezu, sad kad ću ima 93, samo će se ulegnut. Tako da mislim da od te borbe bolje za njega da nema ništa. Ja mislim da sad kad ga zaledi žgela, da mu je bolje da ide u 84, da tamo gradi svoju karijeru. A na Slow Rockya treba da se stavi jednu slikicu na cobu i da zaboravi na njega. Hvala ti puno Mivane na ovom intervju, uživaj u borbama i čujemo se poslije eventa. Pozdrav svima Trianglovcima, voli vas Rocky, voli vas svih i vi volite njega. Nemojte zaboraviti to, vidimo se u Beogradu. Pozdrav.